phela u teki musa u accept ri nga ku ku etala somtango celebrity tango ti dumile la social media mara FM lapsuwana because sanga takwata FM lapsuwana ni ri avatiri wanitwe mfo volume yawe ile hasi volume hasi right right kahle ngopfu ni utwa nomo lo na utwa loku pa 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 utwa ti lips ta wena tu up nomo amali nomo wena mfana ke nomo kisana na mali ya bot na makela tanta ni endla simba nga thula so kumbe mfamba so bunu wana ngere ndinchum bunu wana bunu mfana mina let them talk let them talk uti penga ungathiki kuya ka live uti loko teka siku nga ya ka live bota celebrate panza I've got serious things to do. I've got businesses to run, my God. I'm not social media. Social media, relax. I've got certain things that need my attention, 100% of my attention. Because social media, no snack. Social media, no snack. No snack. It's more like logo no karele. No yaniawa kwala. Bara. Nako anugo na your social media. I'm running business akayo. So as I can't stay a day without social media. What a problem metolo loko ni fela ku ri an support thakala va ri endla ku towards why would I celebrate your pain man xin'wana xi yisa xi ri xi lava ku ya dlaya mani hey gaza swi voni a vuli wa ntambi handle ka lexi a xi nga te xifula swi ku yinini holiday ya we yi be mana xo xifula no va dya mani let me ani kona ni swi nyika attention mara let me just clear it a little bit ne wa vona swi swa va Papa RHULANI I mean loko I ri munhu wa normal ni vula munhu un'wana na un'wana wa normal you can't pay attention ku munhu loyi u vona ku I need medical assistance u vona munhu loyi I need medical attention futhi a nga zani okay una yini ye mama na wena 1 2 3 a ta va xavela tikhiva whatever okay by the way yena I hava mana ni va lovile yes may soul rest in peace but you can avuton'wini munhu wo helela I ya vulavula va mhana munhu va mhana ho va lovile and a hi swi tivi xivangelo xa ku va va lovile I yini loko ho sungula mhani ku va mhana yena disgust yi ta vuya henhla ka mhe ku n'wamutwini I vulavula vana va nga fi I magaza a ni ri magaza va languta ngopfu sayiti ra la sungula ku a va swi languti ngopfu va languta ngopfu la wehe I fika ku I retaliate and the other thing I languta hi munhu wa kolo I n'wi khompara na mhani mhani vakulu mara a nga va tshuneli na hi nchumu na le ka account a nga va tshuneli na hi nchumu so mara I ku u ti position ndhawu yin'wana I don't know then wa vona ku munhu loyi I need sort of medical attention nge futhi nge vuli ku medical attention medical attention leyi ta medical attention ya vuhina hi nga na xibedhlele I humini musi u me nkani xibedhlele nge se hola ni vula the word medical attention a ya n'wana n'wana tirhiseni na wena u yi need na ya va medical aid I need xibedhlele medical aid nga vula le GAGASH nga vula le medical aid ya wena leyi nga vekela golidi va ku ba xibakele yi suka ivi yi herile ku medical aid ya wena mani medical aid ya wena ya rava nchumu ya rava mani I vekele golidi va ba ya veke ntini kwala munhu wa ku need xibedhlele na munhu wa ku need medical attention va nge fani hina hi na medical aid we need medical attention so wena na Papa RHULANI mi need xibedhlele wa tamba wena medical aid ya wena sweswi to ti tirhisela ya mhani nonyani hi ku vhele va yi tiva ri na liya yikulu liya ya platinum hayi lexiya swa nsati ni tirhisa movha ntsena hi nga cheka hi yo tshama na nomo kwalaya na nomo lowo kwala ka nani ka medical aid u nga ni bayizisi khadi leriya la tsariwa laya mi vanharhu laya mi yimisele nomo mi lo ka khadi ra munhu a ni ra we ri helini hi ya vekela golidi va ba va susa veke na ntino mara ku hlamusela swin'wana ni tirhisa bonitas ne standard plan standard plan awuloku yi hakeleni bonitas ya kwini miyela a ku sungula ni tirhisa discover a ni tirhisa discover ivi ni yi cinca ni ta tirhisa bonitas leyi ni tirhisa bonitas standard plan I think ka masipala ni hakela 40% masipala wa hakela 60% ni nga ku ni hakela vo 4,000 ni hakela 4.3 4.6 kwala ya medical aid
mali leyi nga landzeni ka medical aid yi tele ngopfu nge yi heti ku na phela vanhu va loketa hi ku ya ku na mali ya tindleve ya matinu ya mihleketo ya swiyinini ya matihlu sweswiya a va vhei va yi veka bona fambe ya ntsarisa even on top of that va veka va ku na day to day consultation I think va chela vo ma 12,000 kokwala loko u la ku no byisa ku yini swa ku ze ni heta 12,000 ni ri wexe hayi va byona ka ri bya tinu munghana wa mina laha ka tinu swi ni vavini phela i tirhise mali yo tala ngopfu laha a ni va fanekele va rhanga va lunghisa maxinyinyi va rhanga va alayina matinu vo saseki njhani sweswi kota no hleka u nge yi nge kheli golidi va pimisile tinyawupe wehe fambi ya dila na papa rhulani wa ku lava u nga ta tambela ni nga dila na mpengo mina loyi a wu ta dila na va nawu ni ya xiphoriseni wa tiva there is something on a serious note my friend a joke a hleka as you know and as always i nga n'wi tshiki a ni ku i n'wi tshiki a ni wa sa kota lan'wini ka ni ku huma ka i yeah nga n'wi tshiki se a ni swi nge ndza n'wi tshiki ngopfu i nga ku a nga so swi hloniphi ndla vanhu ngopfu lavakulu i nga ku va vona swilo swa swikatara swibelani leswi va fambaka swi cinacina laniwa hi nga a hu n'wi zama no n'wi zama by the way hi n'wi zame ko tala ngopfu ko tala ngopfu i nga ku byo vutomi byakwe phela ku va swilo swin'wana swa useless ngopfu na yimbelela mina i munhu ku yimbelela mara u lava ku ta byela ni ku ku yimbelela i ku yimbelela ku la ku na mina ni nga tsandza fika ni ku i boti loyi i mbale mazaza na xidloko xa buraweni i ku yimbelela sweswo man a nge tshama yimbelela mongo man but what is wrong i ku va a attack vatswari wa vona vatswari u nga teki vatswari man hayi vatswari we are the shield of our parents and if I protected families ta hina and there are people who are enjoying wa tiva ku na vafana va la freedom park ne lava a va twi ndlala vo twa ku vava kozani va tshama le xigangeni le amkhukhwini me munhu loko a twa risema ra zenga a nga ni tambeli me va va teka tivhidiyo na xexa xin'wana xa matini yo tala va fika va n'wi nyiketa foni a rhuketela wehe ku ri wehe u buka 3,000 a rhuketela mehe kumbe ni dye 90,000 i papa rhulani no dyeriwa mali luya hambi wo teka 5 rand ka munhu wo loko a vona munhu ni lava a tsavana ni lava biya ni nga kolota papa rhulani 90,000 mina hey mpanyulo ka tshama ri mpanyula so man the situation has went out of hand i nga n'wi ni nge n'wi tshiki i nga n'wi tshiki ni nga n'wi tshiki ni nge n'wi tshiki i ta ya tshama kwele na mabalavazi ma ye mo kukumuka protection order i fanele n'wi ndlela protection order kesi protection order se ni kwele phela sweswiwani ni kwele a la ku yiwini na ntlhantlhe mi fanele ku tlhelela namuntlha yi ngheniwi na hi femeli ni nga n'wi tshiki wa ta wayi vanhu vo tala loko va kha va hi bula lahawani ivi ku fana loko hina se vanhu va kha va hi chingela hi teka swinepe hi fika hi posta laha ya na n'wina wa ta ni twi nhlamala ngopfu loko ku ri na xivulavuri xin'wanyana masiku ndzhaku va vula timhaka ta ku ri ti-influencer ta ka gaza tirhongo hi fanekele hi sapota ti-followers ta hina hi nga va chingeli hi nga va chingeli njhani va karhi va hi chingela what nonsense are you supporting like u sapota ku me ni biwa ni nga bi wehe kwalani a wu xivulavuri i vula gwavulani waye kasi i fanele i ya le na leyi i vula gwavulani I saw the video mene mina no swi ta gwavulani hako munhu wa ku rhandza ku tivulavulela wa hi ku ya hi munhu a mini loko ni vulavula na mehe ni nga vulavuleli munhu un'wana na un'wana ni vulavula hi misati ra mehe aka kasi loko munhu un'wana na un'wana o ni chingela loko me ni fila ku ni lava ku tlherisela a ku na la nga ta ni stopa ku va ni tlherisela swi ya hi ku me ni va ni ka ni filangi njhani hi nkarhi wolowo loko ku ri ku mani ti voni ri ni influencer me aka ni vona ni ri munhu influencer ani influencer me a se tshama ni navetisa masi la I'm building my way to be a celebrity I'm building my way to be a celebrity and se va da swa ku influencer kumbe n'wini nga misele kwala mina hayi I'm not hey ani influencer mina a se tshama ni navetisa masi mina a se tshama ni navetisa ti-funeral cover ni ku tala ni ta joyina hi 100 rand ani influence chumu a se tshama ni influencer chumu mina I'm just a social media person loyi it happen ku va a tiveka swinene mi nga pfumeleli vanhu va ta rhuketela munhu loko muse munhu loko ni retaliate ivi n'wehe mi ku I'm wrong ni wrong yini loko ni phela I cannot be Benny Mayengani I cannot be Chavi swilo a hi na ti-feelings to fana ene hi nge pfuki hi fanile loko no la ta compare ni ta n'wi vutisa ku why yehi 1 2 3 a nga ndlangi 1 2 3 exactly wa tiva swin'wanyana hi munghana ne vanhu a va fani vanhu wa va tiva nga fani swin'wana na ta hlamula na lava vo mini xavelela vunghana ka gagash a wu to tshama u yi xavela mpahla musi wena mina vo fana na va DJ maphorisa wa hlamula ti-comment ta mara too much a tlha rhuketela swinene lava xeve shit lava va xeve shit ti-celebrity they reply those things ti rhuketela everyday mara hina hi mhaka ku hi famba na vokaya vana va Oscar Mbo they reply why va tlhe va rhuketela va tlhe va rhuketela wa ta mi lexi ni nga ta xi vula bra mina a ni ta ku ri na va makhadzi they do reply they do mara loko ka hlamula phonyani yo ntinyele mehe a ni ndliwangi hi ribyi kumbe hi nsimbi na mani endliwangi
street i munhu a ta ta mi thekelela mi endla ti-like mhana mina a ku ye mhana mina i rhanga chinga va ku ve ngoma leya mhani va gobela ka hina mhana mi va loye leswiya swa ku mhana yena va le ka hina i ta ya va humesa mhani yani mhani ya va fangi i ri va tekiwe mhana mina ivi then na swifula sweswi va swi vulaka ngo ole drawe ri be mhani ri be yena hi xifula xo famba yi tlela na vanhu vo twa ku vava i nga rhandzana munhu wo twa ku vava swi vona ku munhu u twa ku vava i tlhela i rhandzana yena cause vo ku va vabya i to vabya munhu wa kona wa na ndhawu yo tlela swigangwini mara na wa swi vona ku munhu luya ko va khale a ni ri ina i khale hi ri kusuhi na swona I remember a hi ri laha ka loko hi ri state theatre you remember the first time loko ni mi introduce ka Makhadzi exactly ya first time I remember a hi ri Pitori a state theatre yeah last state theatre yeah wa tsundzuka ku endle yini la I remember everything I tried to calm down the situation ko va ku hey for me hu I think makale loko ni ta laha ka wena loko Makhadzi i la ku vona na Papa RHULANI na wena da you remember mahungu lama nga ma vulavula la ni matsundzuka hinkwawo nga ta ni nyumile mfo but hi ro ri nga ta ku khalimela situation ana khoma na vele munhu ana khoma na vele ya na khoma na vele a ri lela khoma vele u swi vona ku a swi la ku tshamiseke wa twa munhu loyi a nga kahle kam na ta kombisa yini na ta kombisa ku that's when you should have understood ku ri munhu unja because Makhadzi wanted to work with him but u swi vona kwalaha ku ri hayi something is wrong la it's wrong yeah it's u vona wrong kwalaha ano hayi a ti ri mzala la munhu a rhuketela na mhana yena a rhuketela na mhana yena vona it's fine munghana lonene hi nyiketa platform ya vulavula u fika vulavula ku mhana mina mujikeli papa u vulavula hi munhu la nga fa ni vhe swi vona ni nyuma kam imagine ka national radio i vulavula bad hi mhana wena munhu ni makhotini it's enough luyani u ta ya a ya tshama hansi lava va n'wi themendela ku va ta bati mavoko a ri kwele ndzeni i ta ya ndhutini u ya ndhutini swi nge cinci sweswo ndhuti swo boha ni endli protection order u ya a ndhutini a ya tshama dyambu swi ta tika ku a ri vona dyambu ta ri vulavuli noma a ku ri nkhava swi ta tika u ya ndhutini i tlhela a nghenelela a rhuketela a ku hehe ya ni twi ku ya ku ni khomiseni a ni vuli mhana wena ni na clip la vulaka mhani street ni na clip ene ni tsakisiwa ku since ku ni pushe hi family because mina I'm strong enough than my family so I'll fight but this time around Gwavulani the general i ri va ri ni endle yini he general last minute clip laha mi ku he ti-influencer ta ka gaza ti rhuketela vanhu ti posta vanhu swikwini loko va commenta ma va rhuketela loko va commenta swi hi ku va commente yini there is no way munhu a nga commenta ku a fika a ni rhuketela ivi mi ni n'wi miyelela van'wani va tele ngo lava hi commenta ku va rhuketela mara swi ya ku nkarhi walowo ni fila ku ni na ku teka win loko no pick up loko ni twa ku ni n'wi lava ni teka yena so laha leswiya do a mi kongomisanga ku mi vula mani se a ho nyika clarity ku Philani i te i vone video yin'wanyana ya munhu un'wanyana se me ni ku munhu loyi a nga vula i Gwavulani the general and I don't think Gwavulani i munhu wa ku teka swilo serious in that way I don't think maybe a swi mina swa ku sweswo hi ndlela liya i munhu loyi a nga ti vulavulela that's what I said loko ku ri a mi laha clarity hi leswi swi nga vulavuriwa se mi nga kumbe mi ya mi ya cheka video leyi loko yi herile mi tlhelela mi ya cheka nakambe a no va bias I'm not easily shaken no vulavula leswi ni nga vula swona a no va ku rabeleni ka nchumu ni vulavula ntiyiso lowu ni nga vula wona so hi leswi nga vulavuriwa the general a ku na nchumu so munghana mi lexi ni nga ta xi vula info laya vavisaka wena u vavisana mina because ni le kusuha ngopfu na wena and there's no way ku ni fane ni nga hlaveleli because people expect me ku va ni miyela hi thyaka va vulavula thyaka loko ni hlangana na yena kha vulavula thyaka gagashi ni n'wi block a ni vulavuli bad a ni respond no ku block se vanhu va le complain va ri wifi blocka vanhu va lava ti-followers ta n'waka ni tshame ni kuma mali ti-followers mina ni na 190 something thousand ni tshame ni kuma 190 something thousand ya mali ni unfolloweni vo nyan'waka loko ku vulavuriwa thyaka hi to addressa ni nge miyeli ni nge miyeli ni nge zangi ni miyelile futhi a va ku tshemi kahle kumbe i nga va kahle i nga ku xavela ti-Red Bull ta 6 namuntlha le 17 hayi namuntlha hi munghana ni khomi bolo tolo a ni rivele ni ta ku copela 100 rand loko ni ku nyika yo tala wa nyanyuka u xava ti-beverage hayi ni ku copela 100 xa ti-Red Bull tinharhu ti ta ku ringanini phela mina na wena munghana wo ni tlula hi mali hi la ku saseka na nghohe ni saseki ngopfu wena wa fita ku xavisa swinyenyana gadini munghana nsati wa mina a nga lavi ku saseka a nga lavi nchumu i lava mali ya mina a nga lavi swona i lava mali ya mina i lava na mahanyelo a ni mi ni ku tlula vona mi ni ku tlula hi mali ni tlhela ku tlula na hi mahanyelo wa wona mahanyelo phela mahanyelo man'wako mahanyelo ma kona no fanekele ni yimisa hala ndzhaku ni ayiniwa ta ku ri ni ayiniwa tlhela ni ayina hi mahanyelo lama ma vulaka we mixixiti ya mbuti hi mahanyelo ma kona ma vulaka we
we kambe mina we le ma hina hanyele ta vona mina we loko hi nga hanyi kahle va nga ta hi follow a va ta va hi block khale vanhu hi rat followers 33 kumbe ho ri na 4 na tinharhu hi na mi 196,000 just because of mahanyelo hi na mona ko va ku loko hi kwatisiwile hi vanhu ha kwata na Yesu Bibele yi ri Yesu loko a nghena tempeleni a kuma vahundzuleli mabindzu a xi kwati ngo Yesu xi rahetela swilo hinkwaswo a xi lo kwata se hina hi swi koti ku rahetela ku na milenge hi hava ho vulavula hi tirhisa nomo hi ta swi kota yini mi loyi mi vona milenge na ti-artist la at success ni vona una ti-artist una mani Sandlen Chabalala va nga Dr Sandlen Chabalala na vona u khome DJ Number na vona u khome Mesarila na vona u khome the latest one Simi the Pro. yeah. So what are your plans? My plans, my friend, is to create a very good platform in terms of exposure, in terms of achievement. And what I want to achieve, my friend, I saw that because artists like Dr. Sandlen, she has made a name already. She has established herself long time, even with song. So by currently, yeah, ya aka nkarhi wa sweswiwani a ni lava ku ta seta xikimi xa mina xi fana na xikimi xa bolo aka bolo you must first add the experienced people so that ni ku kombisa hi bolo nyanyupeni ni ku kombisa hi bolo ni ri aka bolo ni faneke ni rhanga hi the first experienced people so that I can put the juniors which is the young players sweswi I am going to establish people from scratch lava va nge zaku va tiva the producer na ti-vocalist more especially ta vaxisati lava ku na ti-vocalist ta yi 3 ta vaxisati na majita ma yi 2 and then it will make a total of 10 so ni nge hewi munghana wa mina ni khongeleli a ni sweswi vanhu ni boost nyana sweswi u nga kuma timali muni ta wena ni zamazamini no bula ni nga ta na trend va ku ni twa mali ya gagashi a ni twi mali ya yena yi twa mali ya mina a ni mi swoni ni xavisini movha leya mi zonda mu ku njhaninjhani ni tshikeni ti dye mali ya movha mina u tsaki njhani u ta teka njhani u twa ku mali ya movha i xavisa movha no ni transferela nyana chavi i dyini wena i dyini vo blanka mi dyetele kwenu hayi mina nge pfumeli kasi ni ku ni dyi a wu se ni byela ni se dya mali ya wena okay it's fine ta joba ke se dya mali ya wena wona a mara ku right a vo ngani ka ni swi vonile ku a wo va munghana wa ka mampela wo va munghana wa ku la ta ni defenda ka ti-social media ntsena hi mali yi kona wa ala futsaki nhlawulo wa ku nyiki mali mina wena na vuswa ni ku xavela 17 tipleti ti nga ni karhi ni thepa hi khadi ra mina a 17 swakudya swa le 17 a ni xavi no teka 17 swakudya swa le 17 a ni xavi so leswi xavaka xavi byala tipleti ta ntsena rongo swi hayi vuswa va xava vuswa bya le 17 na penga laha 17 ni dya mahala a ni ri ni manager ni nga dya swakudya ni nga xava swakudya ni ri manager wa penga na a wu lavi supervisor mali na mina ta dya mahala supervisor na mina ta dya mahala ti-supervisor ti dyi mahala ku dya me ntsena hikuva floor hambi floor manager nga dyi ku dya meni ro wena a ni general manager yo controla floor manager a nga khumbi no khumba wa swi tiva na ni kota ku dlaya wa byeriwa ku mira i ta dya leswa mikolokolo leswiya laha ka fresh ku dya mina la swin'wana va ta kota va ku i nyika vanhu mikolo se mina ni fanele a fike a dya mina mikolo a fike a dya mi mikolo ni ri general manager hayi bra mina laha hi le ka Ray ne a Freedom Park xa kera xi yisa lexiwani xa Mozambique a xi kahle kera i Ray papayi kunjhani majani i njhani i ngo fana na luya wa xipoko mayelana na luya wa xipoko swi ta va ri maxaka na vona wa xipoko hayi fani hi kala mali xo xi na mali yo xi na mali mina mali na yenge i ndza mali muni khatele yaleyi tsamaka yaloyo ndza mali muni hayi chipi ngopfu 100 rand ngetela mani ku 150 I know mina i 100 rand a se ka tsama levi loko ni i 100 rand ya kera hala fane i 100 rand u vula leyi nga henhla 100 rand leyi n'wana ya malevi hi le kwini kwalani hi le ka wa fika ku Ray ku dumi ngopfu ndhawu ni vula ndhawu hi le Dublin i rhange ku freedom u ta wa HS wa chinyo ndhawu kambe i rhange ku freedom hi le freedom park se swi jikile Freedom Park na hambi we huma ka mageva ka ha ngheniwa ka humi va pfali patu ve le ku lweni vaakatiko i te hi le freedom park se we tshama a ni vulangi mi a ni tshama Freedom Park ka mina ni tshama jenjeni mina a ni tshama Freedom Park man mara mina no ta seka bra mina ta ni khensa xikwembu ku va xi ni sasekisi tlhe xi ni dumisa yi imagine u bihi tlhe nga dumi imagine i bihini tlhe nga dumi tlhe va na mbilu yo biha wa xi vona va yeyeli tsolonyana wa xi vona va yeyeli tsolonyana munghana twana
imagine i bihini i tlhela na mbilu yo biha tlhe nga dumi xikwembu xi ku tsonini. That is why vanhu vo tala lava khomentaka thyaka a hi vanhu va mali i vanhu vo biha i vanhu lava vo ngheka Facebook hi data yo lomba va ta za va ku voka. Nkarhi wa hina lowu ha to xayina another 10 years loko hi suka ku ya ngevo mani ha yo tshama hayi ndawu asiyindawo asiyindawo wa ta track la wena mngana asiyindawo asiyindawo Biya mani ngoma liya. a wu yi rhandza no karhi na ri na mali No, adiva ku dlaya. a Asindawo. wu yi rhandza ngo wa fumina a sweswiwani u dyaku makhakhi mfana wa mina swa tika swilo ni vona tolo xava Louis Vuitton u nga weli kona laha that's my brand my friend, that's my brand Louis Vuitton. A yi mbali u jim na jeka ka gaza leyi hambi wena u nge xavi xikipa xa ko u helele kwalaho u ta helela kwalaho Mina na. tlhela a hi beje Gagash loko ku ri ku wena i Louis Vuitton u nga yi afford xava buruku na xikipa mundzuku mini ku tata phela buruku na xikipa na titeki ta Louis Vuitton it's 80k 8 Mani ku byela swin'wana nga swi tiveki mina. I'll be very honest with you. Ni kombela i ni yingisela i ni twisisa namuntlha. Na swi sa nkarhi wun'wana a wu tala ku ni yingisela i ni twisisa. Namuntlha ni yingiseli i ni twisisa ne. I'll be very honest with you. Mehe loko ni ze ni rhandza xilo yabo. A ni teki ti-chance ka xona. A ni xi landzi hi ti-chance ni fane ni khwekela ni ku ini. Ni va loko no swi twa ku sweswo swi ni ya ka Louis Vuitton. Ni nga ni twa swi ni rhandza Louis Vuitton hi mbilu ya mina hinkwayo. Me ni rhandzela Gucci ya tona na laha. Mara Louis Vuitton no snacka a yi titeki ta yona to fana ta yelana hinkwato swo yelana hinkwato so a no yi fefa kwa swa na yin'wana ya white ya Louis Vuitton na yi tsundzuka leyi u nga yi xava u nga yi xava hi December last year hi mali ya Betway last year December na tsundzuka insana ni ku hlamusela a ni fane ngopfu ya luya hayi mhaka ngopfu ya ti-price a ni languti ngopfu ti-price ngopfu ka swilo loko ni rhandza xilo ni rhandza ngopfu hi ku na xi rhandza va and I'm not saying ku ri na mali yo tala mara xilo a loko ni xi landza loko ni lava lexi a ni languti ngopfu ti-price a ni khatali ku loko vo fika va ku 50,000 I will buy it swi ya hi ku hi nkarhi wolowo mbilu ya mehe yi lava xixi na wabo that's why i kuma ku loko ni ka xa movha ni languta movha hi ku a ni swa ku price ya yona it ranges from this much to this much loko yi hundza laha loko ni swi ku na yi landza na swa ku yi ta va yi kha yi nga hundzi ka ndhawu ya so ni xava leswi ni lavaka swona nkarhi wolowo wabo so a ni fane ngopfu ya yona Louis Vuitton mara loko wo lava ku ni xava just ku ni dedicatela wehe I can go there tomorrow. I know the capacity you have mara that's my brand a yi weriwi I can go there tomorrow xikipa na buruku ngana va ta swi vona laha a va yi save video leyi va ku Philani u swi vulini hi October hi nkarhi wa ti-exam a byela Gagash a ri ka live a ku Louis Vuitton va ta yi dyondza laha va ta yi vona laha va ta dyondza ku vona ripaci lori ya ri veka kwalani va kuma ku ripaci leri ri chela yini ri chela khadi i busy no chela ti-coin ka ripaci ri veke laha anyongeni ri chela ripaci loro ri chela makhadi i le ku cheleteni ka ticinci ta mi-30 cent na ti-coin kwalaho ayi wa tiva ku munhu u huma ka mageva hi mpela la ka mageva ku na vanhu mani hayi u chela njhani ti-coin ka xexo mali ni chela la a xi cheli ti-coin xexo pfula hi vona a ni mali yi chela laha pfulu munhu a chela inani tishu siku leri a humesi tishu na xipaci xin'wana xo gulukela yaleyo na swi tiva xavele hi sati kambe eyi veka i present ya sati yaleyo mani present ya sati present ya sati mani swi tele ngoni la ndlwini i ti tapambula a swo boho sweswo bra mina wena mfu phela ni kombela i tsarisanile ka ti-insurance na mi n'wi tsarisa ka ti-insurance ku loko un'wana ka mina wa rhanga famba un'wana a sala ganya i tsarisa a nambani wa mina ni ya ku faka ka liya yo loko u famba ni teka na mpahla na wena ni ta ku nyika hala ka mina hi vulavule ngopfu ta mina wehe i ngo se ni nghena makeni ya mehe leyi ni lava ku vulavula hi no a ku na problem mfana wa mina wa mina hi tsakela na mina sa ni kerha ku vava lo mfana lowa sa ni kerha ku vava shapo ni ta ku vona 17 ni ku teni sharp tanku. Yeah, ladies and gentlemen, it's your boy Gagi, the Ems of Pretoria. Who linking on phone, Mr. Why not? I'm chin. Chin, that's a marum chin. Like I was saying, Luguna, Sungulago. Now, Steva, Amiluna Mandu, Amilona. Nokulu coming on now, me now, singing me benefit in Chum. I'm not saying enemy, I give up, you know. Logo enemy, you know, I mean, I didn't mean to go try my team. So, but tell them go, and we never very cool.
kwala ka sekele nyana yin'wana ya mina kwala nyana van'wana va koho they are just there hayi vanhu va le kule vanhu lava kuma ku loko va ni langutini va fila ku ri maybe a ni fanele kumbe ni nga ri kona laha ni nga kona kumbe a ni fanele 1 2 3 swi nga ri na swona kumbe a ni fanele ni ri hava bench ya tinini ya ti-sunroof timbirhi kumbe a ni fanele ni huma la ka entertainment industry I know van'wana machangani lexi mi twisaka ngopfu ka munhu progress na success na swi tiva ku milulama mani loyi a mi n'wi landzi vo tala a mi n'wi landzi n'wena ta ku na wun'we la loko na mani loyi a nga n'wi landzi ni n'wi landza so hence ni ku a mi lu na yena that's why na mi a ni tipozini ka swilo swa yena ni tirha swa mina sayitini mi lu na yena hi ku already mi hambi wo la ku inana that one is a multi-millionaire wavo so i nge ya lona multi-millionaire ku ri ku na mina 1000 the best way i ku dila na mehe ni nga laha hansi la amilona mhani luya amilona yena na swi tiva ni 100% milona mina so loko mi ka milona mehe na n'wina you must be prepared ku ri nyimpi leyi a yo va nyimpi ntsena me a ni nge ku attack I don't want va ri ncini a ni make sense to you I don't attack violence with violence I don't do that generally if you know me ntana ngoba ku ri ni ngo reply ka social media mara I don't attack violence I don't do that because mina I'm destined for greater things and which greater things I'm talking about ne vulavula hi swilo leswi ni swi tivaka evuton'wini ni ta swi achieve with or without you no I'm changing and ni vone van'wani va ni vutisaka va ri hi ta khomiwa yeah there is no way loko very few mi ta khomiwa swi nge endleki mi nga khomiwi reason why swi ta na ndleka na lava van'wanyana siku rin'wanyana va kota ku dyondza 4 5 people it's a must happen thing loko swo tsandza ni ta yima hi milenge ya mehe wexe ni kota ku swi endla ku swi endleka sweswo loko swi tsandza ku approach hi ndlela yaleyo ni ta swi approach hi ndlela yin'wana a ni mi twini a ni munhu wa violent yes so hence I'm saying to swi nge endleki it's a must happen thing swi nge endleki ziyakhala whether wa swi lava u swi lava so un'wani ku se ti n'wi tekini hi ta n'wi komba ku se i na criminal record it's not a joke u ngo swi tekanga ku wa ku huweni a ni munhu wa ku tlangatlanga swi nge endleki n'wana ti nga n'wi veki milotweni there is no way it's not even a threat wa busy le ku fayileni fayila swilo leswi nga ku fayeriweni not necessarily mhaka ku ri I'm hurt yes I'm hurt it's not a joke ku hava munhu la nga celebrate ku loko va na vanhu va posta nsati wa yehe va ku yini yes a ni aim na swi taka ku twisa munhu luya mi twisa mina ku vava mara mi nge ni endli nchumu unfortunately mi nge ni endli nchumu I'm still stuck with my wife ya luya mi ngo te hayi ndzwanyurini he yini as if mi lo beberiwa hi le non'wini anything can happen to anyone any day swa humelela emisaveni ni nge tshiki nsati wa mina hi mhaka ku mbyana kumbe xiphukuphuku xo karhi siku n'wana xi file ku ri xoho xi nga accept ku ri nsati wa mina i move on ivi xi ya n'wi teka xi lo ba screenshot that thing a nga lo n'wi sendela i screenshot if mi nga swi tima guys let me clear that it is screenshot hi leswaku video call munhu a ri ku hlambeni ndzi ku a huma ku hlambeni a khoma foni leswo he wo ni vona ivi a screenshot a nga lo n'wi sendela i lo ba ti-screenshot se mi ta tshama ka mi swi tiva a ni ri mi lava ku ta mativa hinkwavo ilo ti-screenshot a nga lo n'wi sendela ti-screenshots so it's the person wa busy with that a ku na lexi nga ta tsandza loko swi nga endleki ni ta swi meka sure ku swi endleka there is no way if I have to lose everything that I have mara 4 people or 5 vona they must go that's it ku ta va lesson ya ku mi ta dyondza vutomi mahanyelo ya masiku hinkwawo ku na mahanyelo ya social media ku na mahanyelo ya masiku hinkwawo hambi makwani ziyakhala manje a ku na ndlela yin'wanyana muke ku kumukini i rhasa kumbe i khomenta leswi swi lavisaka swona but van'wani future down the drain a ku huwiwi laha future ya munhu yi khome so loko phapa yi khome so a ku na ndlela yin'wanyani wo boheka i ta akhawunta ku i swi kuma ka mani i swi kumeka mani vutomi byi ya hi ndlela liya so that's how it is what it is so vubita bya wehe i ta byi vona ku ti-likes ta wehe a ti ku tirhelangi nchumu and you'll be alone there hina hi ta va hi ri karhi hi tlalamba 17 hi ri ku cineni I threat I'm not saying people should not be happy swilo swo tsakisa vanhu swa hambana and swo tsakisa
ti-emotions ta vanhu nge ti control swi ya ku munhu nkarhi wolowo i lava ku tsakisa i ncini xi nga endla ku a tsaka so bari a hi tsakeni kahle loko ri munhu i tsaka kahle i fika ka tilimit. I'm not saying you shouldn't be celebrating, you should munhu a va control ya ku munhu i fane a va njhani mi nge ni rhandzi hinkwenu vhele mara ni vula ku matsakelo ya van'wanyana vanhu se van'wana is ya khala a hi xi hundza it's not a threat natlhe ni vuyisa ni vuya kwala loko hayi swimani zikhalile le swimani tshona phansi swimani tshona phansi like a ni mani chance mani to nga ri munhu wa ku rhandza ku chance ani chance me so and swilo leswi a hi mhaka ngopfu ya ku swi ndlekele ngopfu mina man I'm very strong mara mhani lowa i na vatswari swi teletele leswi humelelaka mi nge ni endli nchumu mi nge ni sheki mo va vafana mo va thyaka vo tala hi lava pfuni hi nga mi vumbuluza van'wani va kona swilo leswi ni kombise kahle ni ku swa tinotsi unfortunately my wife didn't send it to anyone loyi lo ba ti-screenshot ta yena back then swilo leswi swi na voma 2 years voma 3 years I think 2 years 3 years swi ri kona hi senderiwa ngo swilo leswiya but a ni ri a va swi tiva ku sendela munhu wa machiwati sendero before ni lovola I used to have a lot of things and just that me wexe ntumbuluko wa mina a ni munhu wo khipa swilo swa ku huma ndleleni and ni vulavula back then ni nga se teka a ni ri na swoho swilo sweswo vanhu va hi transite swilo swo tala ngopfu but we're not there because wa machiwati abo so bari it is what it is that's another 17 lifestyle big boys will be doing the most mastiva ziya khala namuntlha pumps amukela namuntlha a 17 lifestyle grotman ya mina this one man this gentleman ish namrivala man all the way from Mariveni lava ni ri na n'wina namuntlha ka hi popa ti champagne a 17 lifestyle namuntlha ni na n'wina grotman hi ta va hi ri ku nandzikeriweni alongside Shamakhombo DJ Mumba leker stylist DJ Wisi Miss Lay for the first time Miss Lay and xera lexi xa ku yimbelela navela leswi nge swi kumi ya mi ta navela mi naverini mi nge swi kumi leswiya mi swi navelaka wa vona so van'wani vanhu you become bitter n'wana i xavela nsati razor wara wa vona ivi ni teka photo kwala ka swa yena ni kuma ku na nyini wa ye kwala ni teka photo ni ku lava vanhu va kambini a mi va pekula mi vona ku voho va kerini na gaza yi vuya henhla kambe va ku ha i wrong why teka mani mutswari wa munhu kumbe nsati wa mani mutswari wa munhu wa vona ku how bitter you are a mi lwa na mina na swi tiva ku mi lwa na so a ni nge twi hi n'wini ni nge pfuki ni twa hi n'wina siku na pain a ni tshama ni didika I fought a lot of battles la ka social media but swin'wana to mi nyika chance mi tamba hi ku mi twi ingaku maybe no give up a ni give up nchumu no protecta vanhu van'wanyana ni protecta vanhu van'wanyana because now na hanyi ni ri wexe ni to protecta vanhu van'wana for that ni to decide ku ri no swin'wana no huma ka swona not necessarily ku mina I'm a coward hayi I'm not a coward mina ni mfana mina I was never made by boys as well vafana va tshama va ri vafana because they are lazy to work tolovele sweswo swa ku tlhometa kumbe vafana vafana lula ku tirha